Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan si kanu paribata na di panurang subut ngayon. Pasada hita hurta matonggo hita. Ham Tuhan na bata Bapa nami na marhabang siya na atas. Terima kasih ma isombah kong uhur nami hubang. Gok ibagas malas nyuruhan nami bani parang sogoton uho ihasomani hidup ni ase bani sa ganjam ni arion ipondos nami ma guluk nami pitahu bagas taman ase ham namar muluduhon naman ramotkon rossi namas sarihon hanami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakong tonggo nami. Amin. Bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siya marianan bani panorang sogot nyarion nabuy isi sehanami marhiteho ni channel YouTube on rikapan sigado pari bata bani panorang sogoton hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 aima tersurat bani buku Sadakorin bintu tolu ayat 20 das kubani ayat 20 sada nama katahon sonon dopai use ibotoh Tuhan Indo si soya-soya do pikiran ni halak na pentar ase ulang maadong na mangusagah bani colma ay haganuk in nasyamdo si madasi itonga-tonga ni pergunuhan ta totulang boy itutup kita panonggorta pasal bagi ni denominasi ni gereja-gereja sonai agi agama itongah-tongah ni perguluhan totu secara hapor sayaon mangakudu kita sadadu haganupan ai maparayak nama diar rossi mangguluh ibagas arosuk ni naibata tapi tanpa sadar pemani kita Bapak Inang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rado kumani tubuh ibagas uhurta ay mauhur namar partai mangidah garejata natang sediaran jana gereja nalegan adong hakurangan ni lampitah gereja ni tumang sonai dohoma age si pangidang ini jana sonai dohoma ni age pakon kuryani ay mamambahin gabi tubuh ma parbolah-bolahan sonai age parposahan ibagas kuryain ay maase Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitegon ni rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton ipasingat ne batado hubata selaku kurya ni Kristus selaku akula ni Kristus manimondo hape ni ididah kita bahasa Porini petongon marlegan-legan denominasi gereja na adong itongah-tongata. Sonay do kumani marlegan-legan agi talenta-talenta ni si pangidangi. Nadong itongah-tongah ni parsoranta, tupuanta. Haganupan in maningon do ididah kita sadahasadaon nalang tarsirang ibagas nalaho pasangakon naibata. Ay maase ibagas uhur na marpartay ipasingat hata ni nebatado kubata bani panorang sogoton na parlobe sakali ibotong Tuhan Indo si soya-soya do pikiran ni halak na pentar totu na pentar ijon Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ulang terfokus kita hubani halak na mamikirkon hamajuon ibagas parsauranta ibagas perguluhan ni masyarakat sonai agi marbangsa pakon marnegara hapentaron na ni subut ijon ay mahapentaron ni dunia anggo ibandingkon hubani hapentaron ni naibata ase purini PHP ni dah kita adung na ibagas hapentaron ibagas hatana diar taratur jenges jana boy humani menggugah tapi sadukah hata ay lang membubahi kita hubani Kristus lang membubahi kita hubani hasadaw ni Kristus totu
soyo do haganupan hapentaron nasi sonayai. Ay maase selaku akula ni Kristus maningon sirsir do hita ibu bayi ibagas hapentaron ni Kristus. Ase porini petongon sipata ididah kita jana itangar kita sahalap cuak-cuak ni nebata lang marhapentaron ni dunia iya biasa-biasa dohasa padaskon hata ni nebata itongah-tongahta jana sipata raahapta songon lang menarik tapi paturut kita ma jana jalo kita ma ay asal ma uhurta tetap ibu bayi jana marbagal ibagas harosuh ni Kristus ay maningon tengerdo ukurta bahasa natang sipurunan bata ayma ase haganupan hata ni nebata na ipadas tongah-tongahta ayma hata na membangun hita hata na pauliuli hita jana hata na mabubahay hita ubagas hasitongan ni hata ni naibata ay maase ulang adong itongah-tongahta na mangusaga bani jolma artini na paduahon on babainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marsitik do jana terbatas do anggo hapentaron ni jolma para ditehita tahun 2020 tahun 2020 sada sonai matongon jangin ni panrongom ni COVID-10 sia janadas kubani panorang onpe lape marna salose COVID-10 sia in na totu radu hita kecewa anggo hita mangusaga bani jolma ranita a ijado na pentar-pentar ni dunia on na ijado pamarentah on na ijado ahli kesehatan on anggo hita mangusaga hubani jolma ujung ni gabe isalahkon hita do haganupan halak ibagas parguluhan taon tapi marhitehon ni pandemi COVID na dokpakon hita hubani tahun 2020 sada sonai agidas kubani panorang on tahun 2022 nebata sihol marpesan hubata sihol pasingat kon hita ase ulang mangusaga bani hapentaron ni jolma tapi maningon tetap do hita unduk ibagas pambubay ni hata ni nebata maningon tetap do hita setia jana taat laho manangihon hata ni nebata jana iberi hita matongtong uhurta pikiranta laho manjalohon hata ni nebata na laho manorangi paruranta laho manorangi pikiranta ase tetap tarbahin hita mermegah-megah jana ibagas malas nihur makorjahon harosuh ni nebata jana lambe terkotak-kotak kita atape langdong parbolah-bolahan itongah-tongah ni parguluhanta halaniaha anggo domma Kristus na ipalubi hita anggo domma Kristus na ipangusagahkon hita sonaha be parleganon ni si pangidangi parleganon ni si parambilan ibagas habotohon ni ibagas talentani lang tergantung hubani hapentaron ni jolma hita janah lang mangusaga hubani jolma hita tapi tetap do hita marpangusaga bani hidup niuhur apa kuasa ni nebata nadom mapabasah kon hita nadom mapaluah kon hita humbani pakorhon ni pandemi COVID-10 sia ay maase ibagas pangidangyonta ibagas parsoranta ibagas parguluhan ni kuryata maningon tetap matene kita marpangusaga bani hidup niuhur ni nebata asiboy humanitar calo kita haganupan parleganon na iridepak kon hita ibagas pangidangyonta janah kita sendiri pe porini adong naboy ibahin hita laho manugu-nugu kuriain asih hita pe lang madabuh laho mangusagahkon habotohon atap hapentaronta tapi tetap mahita haganupan
marpangusaga hubani hidup nihur apa holong ni Kristus na marbagal ibagas kita. Amen. Martonggo makita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Asi ibagas haganu na masa. Nadopa kon hanami ibagas parguluhan nami si gano pari. Totap hanami mangusagah kon hapentaron na kumbamu. Mangusagah kon idop ni hurmu. Mangusagah kon pangurupion apa halwahon marhitekon ni pagkop-kopon muin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasok-pasok kumbani Tuhan na batata. Idop ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na bata Bapa. Apa persoalan ni tondoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabataganupan bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon sa ganjang nireon. Pero ni adong na mambahin gutong pikiran ta. Ingat kita ma. Tetap mahita mangusagahkon hapentaron ni naibata. Ibagas ganupan pargulmiton ni Golgota. Shalom.